Health for all. Mipum kudimak hakchang phana leishi haibasi mang thamjari ba pandam si phangna bagdamak. National Health Mission and Directorate of Health and Family Welfare Government of Manipur na yamna kanna sangsilliba mission asi flagship program si mapung phana na bagdamak hauji phawda Manipur sarkar na marui health department aduga family welfare na kari lokalibage haibasi ngasi mieng tabiriba punmaki mafamda khangan jananabagi aikoi thorum si pangthokjari hariba pakachariba flagship program si maipuna yengsin biriba landam sigi lengaki hoji honorable minister health and family welfare oibiriba kai khumnajariba siri langpok lakpam jayant kumar singh hoji aikoi studio da lengsin bina debire Manipur sarkar na hoji phawda paikhaliba yamna hena mangjin thana excel tawriba healthcare sector da afaba khwaidagi hen pharaba quality healthcare pina nabagi hotnariba punamaksi honorable minister na hoji haibigani ayahan wangsu thamjariba punsum dalaksaraga ngasi lengsin beriba aikoi special guest when lengsin beriba honorable minister langpalapum jendra kumar singh mu phanda wang sang jagi hoji Manipur sarkar na paikhalisi maruena aikoi thamjariba health for all maswada kari no kitang kharayam madu elaborate le habi be abra isne anoje hojik thambi ba khigi health for all sigisi hojain thamjidring ida just basic background habitai almatu kitang ai highlight tobul chumra in khali ai mayam dai matu highlight kitang tawjage sode tabe mase khigi philosophical point of view de gisu mi be khudimang na khwai de gi pambase hakchang nungaina leiba punsi nungsangba masini the alaman nasu hek nungsiba mi da hek bor pi ba kanta tek de kaina layu nungai fo yu na haibase amang di hom chana pa mas human tendency amane ala sig iroina na laiba every civilized country kudimakta adagi civilized yu makhagi norms principles chana ba jaga kudimakta maduda khoina sig principles si adopt hoy for example akogi India context yengaga the constitution of India masida yaurisi akogi khwaidagi chawba hak mayam ama guaranteed to each and every citizen of India mata guaranteed over right mayam marakta kainu have the right to life and habis right to life say mamanga de yam apikpa makhalgi definition ama khatar confined term you have the right to life yam chawtore mata even it includes wellness si forward so cham na ayuki nungdang gi char gi punchi hing bana tabada suna na daba de nungai ai fa wakhal gi nungai ba de thabuk to bata nungai ba de matu gi every way of life mata man to bata nungai na bidang the health sector say it becomes so important but it directly relates to the right to life adina maram modana masida laiba laijeri ba khoi gi state government ki laiba government asu the central government ki matam gi lakpa makhal gi every government asu Constitution of India na people makal ki potama lairabani na matlai focused on adana health sector se masi government na focused on makli area hoy ba da masi labba kan tongan maming di names can be changed but the basic principle mate di hongya da bani na maming do khenara ga su hoji lai makli port se Ayushman Bharat na concept amu labba da Ayushman Bharat na hai se khoina khoi gi ahan sing na even Hindi gi cinema da serial yawa muniri sing na taga chobu mathak thongba sing na Ayushman Bhawa punsinung sangu nungai yakhan layona pot piece si concept si derived or the present government sina Ayushman Bharat da pot simma badum hawdor ko but of course Ayushman Bharat ki masiki full implementation say target of the mase hawjuk jimakin nate 2020 adagi fully implement on how you say exercise topogi mari transitory period chen concept chamana but high ba Ayushman Bharat se lag tringi mamangda the timil lerama bra na har ge timil lebunate ada madudana akogi national akogi rural akogi health mission the national urban health mission segi component ani se yauba makal national health mission aidana mission mode ni adam by mission mode what I mean is lady by health sector me bagi
hakchang phaba na haiba na de yekta na haiba se masi gi damukta ni hadan lai khil department like koi gi health services department koi Manipur hargana dagi family welfare department sida lai yam se backup tawna ba makhil gi mission ama tawdana mase national health mission na hajbok dong lai si national health mission gi ngasai na haja ban ma taw basic magi akoi gi concept matu amachung focus area kada wa habita gi urban area da the urban area do oirgana national akoi urban health mission na hare rural area do oirgana national rural health mission na hare but akoi gi every city achoba akoi gi kana sing da akoi Manipur da su Imphal mayon Imphal east west sida de akoi sigi health sector se care long na ba makhal gi tongan makhli private hospital chu yam lai kha yam khang bi the rims lai re jenims lai re the community health center sing lai re adu ma si mayam se lai bani na siredi kitang pathai but pathar ga su akoi siredi akoi asa workers ngai te mayam lai but hen focus to je kara bai to gi have ta gi di urban area da amsung singi yana far flung areas remote area da lai makhli kangbu sing du gi right moi gi right to life to mu protect to na ba amsung madu gi dum health care se mong ta na fangan na ba na national akoi rural health mission na kan tingin makhli podam oi ba the high national health mission si da yawrim khil po si yawri sing sai na haje badona new big life si protect to have ta gi hauju chumakta yam kanna khoina khoi gi me bata yam threatening oi ba right to life threatening oi bakal gi pot khara ana pho yoks lai se khudam maina akho em ba masi mayam ja beginning khalai masi record su lai ba pan gi lai doctor sing chu hai Manipuri sing em masi kidney na ba kidney failure oi ba kidney transplant to ma report mayam ko thang 40 star Apollo dana to somewhere Canada in bigger states having better health condition lebi jaga ta madumana to bigi wari myam ko tai the high base kidney failure origin ke do bigi no and have a main factor di ko diabetic patient oiba aduna high base je kanna bagi madudi protect tawna bagi company na chobom yawa adi ani subada se cardiac care unit adu masiri yaw si suddenly itam ko gi koi gi gaitare koi gi mayam na koi common language da heart failure adna haijeri si heart failure ibana haiba si gi cardiac area se to basi masudagi masisu akoi gi khoina pani pandam je side da chom threat am pi ba adu si gi support am yawi di palliative services adna convening amaro na hare but convening amaro hai adna etam kudak de sen be abra adu dinate nongai na santi leina chakina na ba adna madada hal sing da marun particularly masi case koi cancer patient sing tawal nei pandi pain chumni emotion sentimental oi bakal gi magi nongai tab sing do natta bada masagi ne physically mongon pain fawba adi mon care logi na ba mi ji koi yoks lakta aduna marum dana si mayam si control to no ba dana palliative services hajana ama su yaw the hard bising je pula punjin na makli podam oi kudam man ngasai aina of course what I feel is it is a relevant time to point out certain things koi ISTB jaga simak da ilakai de ai no manganang nahanda lagi de kedo begino cardiac arrest to sarare singa sitari ado hai si ifa fona chalama mi sisu karigino khang tension hypertension meam gi marak the society na kama de complex oi be hengalak ba adi food chide da adi chari makli food habit da change lak ba di lai di mana masing sing da bakal ki chemical atin me am sin bi chang hengelak pa si me am sin banam bo dina koi diabetic lai bi chang hengel hale kidney show le then again sigi heart kano heart fail oi ba na so oi gal le ba aduna singwa me am si control tong da kun ha bi ho se aina panjari ba mawang panjaba national koi health mission series company acho boy ne yawi ada hari bi yawi se mas all inclusive ma sai aina yaran ba hogala pa panjaba right to life na haraga matu da backup tawna bagini na haiba right to life say to make it more meaningful sigil even this health mission ni sigise karama mission no haiba dagiri health sector sidi da pimokli pori na se segregate tawdana sidi health services ni additional national health mission gangbu ni jidgi sina family welfare ne khajok na biya da mokli pot moy as all inclusive ni loina mak health for all bipung buding mak se yam healthy oi mokli pot ogedong na haiba gi masida kuni piri focus sidi da se angang sing da focus tok se lupa ma chan pim cha sing da focus tok se mogi mental health focus tok se so that we can have a very bright
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯕꯦꯛꯕꯣꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯥꯠ ꯋꯤ ꯅꯤꯗ ꯏꯁ ꯋꯤ ꯅꯤꯗ ꯇꯨ ꯍꯦꯞ ꯒꯨꯗ ꯃꯥꯗꯔꯁ ꯑꯐꯕ ꯃꯃꯥ ꯂꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯃꯥꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯃꯥꯁꯤ ꯐꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯠ ꯍꯦꯛ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯌꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯟꯕꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯂꯦ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯃꯃꯥꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯐꯅꯕꯒꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯧꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯆꯪꯉꯤ ꯕꯠ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯀꯅꯥ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯏ ꯗꯦꯟ ꯑꯒꯦꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯎꯅꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯐꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯩ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯔꯦ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯉꯥꯡ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯐꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯁꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯪꯒꯜꯋꯥꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯀ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯪꯒꯜꯋꯥꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯔꯚ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯅ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤ 30 ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤ 14 ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯥꯎꯠ ꯗ ꯂꯦꯡ ꯀꯅꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟꯅ ꯕꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯃꯦꯆꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯥ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯄꯦꯂꯦꯠꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯀ꯭ꯔꯣꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯌꯠꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯅ ꯉꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯅ ꯉꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯊꯣꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯗꯨ ꯔꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯐꯩꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯗꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯣꯟꯠꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯔꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯦꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯁꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯕꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯦꯂꯦꯇꯤቭ ꯀꯦꯌꯔ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯆꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯈꯜ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗ ꯍꯣꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯅꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯍꯖꯣꯛ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯨ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯌꯦꯠ ꯇꯨ ꯀꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯇ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯂꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯔꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯌꯨꯅꯤꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯌꯔ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏ nomenclature has been changed to health and the wellness center the madura lead tawgadaba makhalgi akhoi mise mase kanano haiba targadi generally akhoi haiba makhalgi unit singsi doctor posting pinate transfer pinate and masida akhoi CSW hadina community health worker hadina staff nurse sama maduna main tawdaba manipur gi oina hojik si fawda 30 se implement tawna akhoi ko chen chela akhoi masi sangha ba ji tawi and we are so fortunate that ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯁ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯗꯦ ꯅꯥꯏꯠ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯟꯕ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯪꯒꯥꯒꯗꯧꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ 30 ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯅ 3
the other remaining primary health sub center say madu kena to PA 30 but 30 city dang sai hang bi adu han the existing staff to it anu ma hai se karam mano ta man kitan confuse pe han le bi staff se gi mathak city da anu ma khal gi staff nurse ma hapchilapa karam staff nurse no have ta ge di tha taruk ki training course ma khoina taw masi bridge course na madu to ba kan side de taw da mayam sing sing loina maxima madu moi takpi ram matung da moi parekha to ro ba kan da parekha pass to ro ba kang bu sing ja khoina anu ba khoina develop to ri ba health and wellness center side da ha pa ga moi hi maming sina khoi ki community health care ha da ming thole de moi da hane le moi tolop ta gi khoi ki sam khoi ke no incentive boina man di additional khoi ki moi ki responsibility ma to hapchi le even ina madu taw no ban hai bi ge khoina ma taw hap ga khoi ki ran tanu to ri ba hojik khara khak tang ngai si le khoina sanga ge do bu se su champur site ta su thai jaga ta macham chakhar ta ngai si le do ai samang na chatanat mind to de chandil la masi matang ji panjing ba mana chandil se government of india na lok thok pada chandil district se inspirational district hai baru in health and wellness center ki matang da aduna masi da focus se to buchi chakutri bani na hai bi or ngani mati chakut da bin sense ate te gi lam dana te adu mayam na waru biro adu masi gi se health care system da kitang under develop oin hai bi gi develop oina bhai bi gi se inspirational district da hai ata isha cha cha ore adaki maru sangha ore the mayam ge introduction to ore and now akoi moina prajana pawi matung in even we are ready to provide one vehicle ambulance type amuch pina ba koi sem sari ECG machine adu dum yam tawri da hai ba adu di mayam na hambi be adu di health and wellness center sin tawdui je kari no moin tawdui se jabna hane gi da primary health sub center le re patient le re madu di ahen ba kari no no ahen staff de hapsi le hare kari no na hai da nga sai na matar panjabe do ek hawba de na loi ba hawba mi punsi da ek angang amma hek unaba de na ek alur gi palliative care lo gi stage shi da yauri makli pot ni loi na mak shi da ahan ba bakal gi ana bani na haiba na tang health conscious oi ba adagi matagi wellness koi kenan shi da madu da afaba makli gi nungai afa makli mi oi nu kang bu sina masan nungai rakta ba an ba report do jaga se health and wellness center si latoi madu da madu oi ga do ba to ma shi da in panjab se ayam ba ding sai koi imun akang sing phana ba immunization to ba the vaccine time to time kap ma de lo na to me am le da hai mi am si regular normal features ni ada ma shi da panjaning ba mana hariba jaga sing si masida koin effectively function to bi ana badan to bi ana ba koi atopa makhal gi runner sing type ta bi set dum chang madi kai ko gi ha ko de asa worker ko ada asa worker sing je moi gi active participation de gi loina na moi de voluntarily moi ne dedicate to ba na ba gi ne na ha gi de gi khangdab kangbu da aware oina ban ha gi moi to bi se masi gi asun mati masi jam chau ba makhal gi voluntary service ne the city like Manipur how you agent today but koi rural and urban city pulaga 4009 asa workers like the high asa workers je masigi system je government india ki guideline the pira pula yaw rise per 1000 milising amangi asa worker amum lagi tam hai madi concept madi da plus minus ka channel bi ai mi masing madi maram modana ado atmain tong lay the moi si moi tolop ti in have the moi si actually they are not government employee nate voluntary service na adu moi tori bu du moi tori thabak sing do madi da khoina importance pi ga moi da khochi bhau da sakar na ayam ba approximately 2500 p but it varies hungdong ni le mam di moi na tori bi jam na wana village da yum dong guding gi ching manda de lawai thawai de chalaga khoina pau pi di ba diki okay mama oi bi sing da diki na oi bi sing da si message diki awareness program chim yam si wari san taw yu kang bu sing je si yeng ga khoina hen na thabuk khoi gi jam ba kang bu yawi di thabuk jam da kang bu yawi matung na khoina kitang di khena ba matu lak bi yawi di time to time government india na pir ki matung na khoina bo de incentive oi na khoina sometimes satin pi bi yawi cycle pi bi yawi radio pi bi yawi de kain win kain win da hande ko khoina filter isi khoina national health mission program sema ganda akhugi mobile handset hadin amas pina bana koi kan plan to the mobile handset kari no and have the gedi nurse tu na arapada a manung de changal lai gre doctor ga ma unabde phangdra man degi ma di masamak di she is not a doctor
basic tu khakti ma khangi ba asan la kan de bp chatin wang ena tak diabetes chatin wang le me tak ma angang thi delivery doctor complication hek la ba ka man khudak da doctor se ko wari sana ba ya doctor ma gi pulse re che se ne di ma ya do ni mai problem sini har kan da doctor sin mo da adu di si da ki to di si fast se cpr mo mat thu na puklo hai bi sing ni to bi an ba jan even ma du fa ba hande ki khoi pip dan national health mission gi koi tatna phamba makli program ka nom lei ad sing ji prepare to bi yawi ad madu to ba kan da ai khansa ba sai yam thuna chalaga even delhi le chalaga hai ai counterpart koi gi health sector le kamu se wai sanaraga simyam se tangai fa da bane na hai bi ho ba madu hai jiru gi hai bi plan le ad masida lei bi makli pot sing ji da yawi bi sing ji nat ba da atop da yam na mungai ba amachung ge na more challenging oi ba na asa ina haijaba mayam akhoi laina mong mayam am laiba akhoi anaba si akhoi governments magi parlance ta abnormal akhoi normal kano in salam majari abnormal kano mo lag karawa ta somewhere akhoi balancing or ta bhagchang laiba kano singse adu madu metabolism kar masi bune khon ana wali se adu sire jam sathi ba mun simyam sinat ba atop bakal threat am sum laksi lai masina kain haib jagi communicable diseases akhoi na kui na tai koi dengue na re adiki japanese encephalitis na re adiki yong de sanjok ebola ba makai potu la e de sin lin na chikre snake bite ki adiki sin na khoi script typhus se ne na hoi ISTB khutang la su thadok pir ba kana no ma khoi kanu man ba mana tin khoi thengu man ba kanu man ba mana chik podagi ma tawin to bisi singma mem ano ma khil ge nature versus the modern scientific technology and isigil nungai ma maklik tarka amasu yam philosophical ba amasu yori ba adun issues no yam hairadi yengi have anu ba thadil ko de madu mu tandarang madu leng na hona ba ba gi mari takko war man challenge man but in between madral the innocent lives the marali jeta maklik punchi de hete bikam no bi ya ada si bau yam na care long na ba dana sigi national health mission kan hona jaba na have tai ado lady maklik film si masida ano maklik concept mayam ama sai angonda kanana hayi bedu anoba sinataba anoba kai tawnaba haibe plan legi kogi hojik honorable sarno ji habiri se ayamba hoji paikapiri betabu sing sin aduna manipur gi lejari bhai tare area sing district sing se ayamba loin su bagi wakun su panbire ado sidagi anoba si maruena bharat sarkar gi health ki makhada su oibe adu state ki wani su policy am sembir gandu makhada oibe adu hena healthcare sector is the quality healthcare is pb yanna ba ekoi gi vision ji krai thami adu kari lokon bagi plan dei near future just broad kanodi aina guideline to the ai mang da ai thamjagrai adu madu da khona hojung chum da khona lokon na pai khanjara ji 2018-19 laiba 2018-19 se masida thobal district kumba dei chucham district kumba adagi loina senapati chandil amasung koigi bishnupur district ta khoina hoji pakhit ke khanjari sing sai gi kidney na bu kangbu haibs adana kidney amasung dialysis tawba makil report me amma si diabetic patient or pana maram madan oibe amna oibe si sing si kia long na badana khoi hoji ma kanna khoi plan taw ri madu am thung tawba ngamani na khoi thajibale masi by 2018-19 lai makili mathang lai ba sen ba chahi manung je koi tawna kan hona jai adagi right now sinata bada aduna handa kadum tawdogi no hona brate di en haiba ganda khoi sigi se 2015 dagi akoina hogi basi jenims amasu dim study sigi se free dialysis masi akoi tawba hawra but of course na hatangi transitory period manung ni na hitak de phangdaba ting bechin chandle breakdown to gi bagi hang atong ai sindi yaw be adu but aduna ta bati akoi practically akoi hawdi hawra digi akoi da hojik yamna nungai ba makhil pot ama akoi laisna chingda akoi chatpa ganda ching a manung changba ganda akoi da mati hostel facilities mong tan leite dipim sama delivery to dore moi di delivery se live ki an bane deki halam ching hai ne dipi singi khwai chawba langmam chu kare no angang una basin hai but angang una ba kan da kama to geda moi da akoi gi haijeda ba khangjeda ba deki chingil lam moi ba deki medical facilities the health facilities masi what per marmodina moi da awab la imam je masi control to na ma masi problem solve to na ba da koi na ju na je
करोना कोई मणिपुर गवर्नमेंट पाखल लेवा पैसेंजर सिंह पुनब मखल की हेलीकॉप्टर सर्विस सिनतब तोंगानबा अखोई की हेल्थ सेक्टर की ओइना अखोई की हेलीकॉप्टर अखोई की एम्बुलेंस अमा अखोई प्रोक्योर तौनो हाइबा की अखोई की सेम साधन तौब लोरे द सिविल एविएशन की कांगबुगा अखोई का वारी सानबा की लास्ट मदगी एमओयू साइन तौनबा मदगी फिजिबिलिटी कनो सिंग करे करे वादा हेलीपैड थमदगी रापचिंग डिस्ट्रिक्ट सिंग द हाइबा मदम अखोई कन्ना मदम आउट तौरी मदम थुना अखोई लोसिम ngam खाले दिग मदुगा साइड बाय साइड अते हेलीकॉप्टर तोंग चलुजे कनानो सेबने पंपाई पाइदे आपोते ना हाइबा कांदा मदे रखो दरकार लेसी we need to have more experienced doctors दरकार ले मदुगी दमकता गवर्नमेंट इंडिया ना नेशनल हेल्थ मिशन दा पिरि मखल पोर्से असिदा डॉक्टर खनबे याने न हारे डॉक्टर से बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अमो न तो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय अमो न तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओरम बदगी रिटायर्ड तो की मीन अयाम बोइदोइनी बट एक्सपीरियंस हम लेबा अमुक जदी एम्प्लॉयमेंट अखोगी तौबे अबि चांस लेतबा हाइदम हायो मखल अहन सिंगसे कोन मसी हौजी अपॉइंटमेंट मसी तौनबगिन हाइबगी एडवर्टाइजमेंट थोकनबा कोइ ngai ले धाइ बिसिन वन सेक लाबा द हेलीकॉप्टर सर्विस लाबा अदु मतंग दगिदि द होल अखोगी मेडिकल फैसिलिटीज इक्विपमेंट बदु लोइना जगह जगह दा चल चल सेमो सिंग पावहाना हारबा चेउलमगी कैलेंडर सेमो चेउलम लरगा अदु जगह दा ऑपरेशन तौनी गाइनी की पोट कई लेगे किडनी की पोट कई लेगे अनाब कई ले अदु कई लेगे यंग मदु यंग चल हेल्थ कैम्प न सिंग से यस हेल्थ कैम्प मोय इफेक्टिव वे ऑपरेशन जाउबा चुंदगी खुन नांके खुन हेल्थ कैम्प रा कोई खंग जिना गाड़ी चलनी डॉक्टर का चलनी हिदाक लेम पुरनी अदुगा यंग यंग पीबो की बात बदा हुजिक हाजना सर्जिकल ऑपरेशन चंगबा एक्सपर्ट हैंसिंग चंगबा अदु मखल पोट सिंग मतु तोनबा कोई सेम साइ अन सिसु आइन खन बददी याम चाउ मखल अचीवमेंट ने यादन लय तिंग साइन पंजाब दा यावगिबा अतोप ऑर्गन अमा नेशनल हेल्थ मिशन की ऑर्गन अमा यावरिबा सिग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स नतब अतोप मसे करिन हाइब तागेदि लाइरब कांगबु those who cannot afford for these medicines and good and better hospitals moigi di provision am da yaudra habi question am yam togini homgani da hari basi masi tongna bagini adna khona hona bakanda khoi chief minister haksil tengbang khoi myam loina paktak na khangnare card sa bagi am tawai khangnare masi da nungai ri bamna khoi na atuba sector da education da tawudongna education da su tawgi na in minister education oiring da model school the concept of having model school and how is it government india ki model school concept lactring the manipur da akoi ki every district model school akoi thamgai similarly sing matang se su akoi na kan hona ja honorable chief minister amasung aisa amasung whole my staff simyam se yauraga chief minister gi haksal ten bang ga na to but me se kitang khena ba khara yauri na aina mamangi perata in health aina paiji nengi metamama da manipur state illness assistance fund haidana amatorme but hari mkhil pocha hauji di sammas to bare segi sem st gi hida adu matam dundana totally reimbursed to bugini laira bukambu da sarkar gi thabugi to hodraba adu laira bukambu ni di khanga ba da reimbursed to laying bagi sida hugile sina na dana laire edu khanga ba kambu amasung laira bukambu madada reimbursed to na to ma hek changi ba makhli hek condition je hida ki langthak ki laibagi adu myam se government bear to ba adu khoi si hawra matang da khoi matu gi tang prize pange koi manipur da khwai phaba makil port ma introduce so haibagi adu maduga adu iroina ba maduga same de haibe ada similar oiba makil gi principle ma da based over makil gi prime minister package ma lai adu madudana aham same st gi dana ceiling limit maximum ceiling limit se koi 2 lakhs ne but prime minister la go 5 lakhs ne see 5 lakhs de dei like say loina magi koi jina same st da widow oidong ni the ay card pai dong ni the disabled oidong ni hiv positive oidong ni si natabada sida akoi gi prime minister gi laiba makli package sidana lak manga yori bisidana sec and secc sec atana census da based over lairab kangbu ni hadana single out to na website yaur kangbu sing se masi all of them they are entitled to get this health benefit and simi pochi mo ga yawba adana khoina mapana channing ena to sadi yang ngai haba to bodi ade every hospital ye yang biya badina te mam until unless government ni recognize to impanel to hospital na to to bodi yaro but khoin government na impanel to raba makli hospital singda hoji hari besing je masi benefit se phanga to makil po leiba angonda nang report amon to it's kana gumamna
cancer naba makal minima bimcha se but cancer se kapo kanda thami manung da cancer ki life vial se mari kapo hai but amam it costs around 20,000 but hari se ghoti da karigumba akhoi ki CMST card na to kana je pai bata ragadi lising kun piri se lising ama khakta da pibi yan haibam lei ba so adim badu yam kan ba yam phaw makal po na manai adana hari bam yam jing masim yam ji in total kano sing but the pictures ai picture bata ragadi akhoi na health sector se da pi makal focus adil ladigi shamai ba makal ki national health mission adai health services na tori makal pot digi akhoi ki family welfare kangun tori makal pot si mayam sing je masida akhoi na mong tana prajana participate to be ba adi prajana patients akhoi ki kana sing blessing pb ba adu oba taragadi ain khanjaba de akhoi yamna fajana develop to guni khale aduga karama mongda akhoi ki karai phawba what is your limit nang chening bagi chang kada wa dana nang vision gi nang limit kada wa dana na hangbi ba taragadi matik vision gi de loi khamna roi mamdi solo mi boy no poi ba ko ne hek hingi ge di problem se san sagon na bane the high problem solve to ba se sain ha jaba anago makil leina la hai ba dongna anago makil leina mari mi la kini se for example si matang je ai kanu pan jage lai ban national health mission se de hauji government india anago makil po da ma so office le topi apir pa dangai ni do lai le principal secretary mang khoi ngarang la entai se ai whole kalo sing je pula ga ong meeting my level to na je kai no ha jage hauji hepatitis C. Hepatitis C. Mayam Hep C A B loira, but Hep C matang sirida. Hep C na kanto but even the people of Hova, Mo Hova, the Angang Hova, liver cirrhosis or a quick shibi. I hajaris. The hepatitis na detector is maru in the liver detector. But can I come to in the college as liver nari and harget as my hilang tang manida. Adi mani charang manida na hai base general concept ne but how did anagu makilai na thora bane bu ada hai bising je masigi se deal down na bugini ne na habi government na khoi da certain good amount money pay paisa se karam mong da sin laga doge karam ba system da khoi adopt to sigen hai bagi masida khoi sigi line se da work to makil gi civil organization kangbu sing like kon gumba adigi khoi make ti kangbu mamanga de hona khoi age control society na HIV positive oibu kangbu singa moi problem se care log la bu kangbu amasung national health mission kangbu amasung health services kangbu ko amse pala punse laga maduma koina hari paisa se mong tana utilize to ba adiki mong tana system create to ba dik moi guideline pe national guideline pe but ngarang aina meeting ai hagi no it get national guideline say it is nothing but the principle basic principle but if we can have our own guideline which is much better than the national guideline adu bitaragadi madu moina harauni moina yagani adana the best doctors working on this particular field loinama baton toro adu baton toro ka kamata in a kitang chawba monga mada opinion sing loraga system mong ta na sem hausi manamdi mayam threatening oy makil po mana yem bi koi we are just bordering Myanmar akoi border akoi kanone adi Myanmar Cambodia Thai lady singje but high singje comparatively India yang na badi mo kitang healthcare system da khoi na power mo lai le ba ni na mo kitang chotha badam to ye na khoi fail to but high basing degi mo ina care low da makli ana basing som na high ji le kala kanano India man on the basic body kanano akoi Manipur lai riba indigenous people that's so called indigenous people akoi ne we are going to be the first victim and sigi da mo to khoi care low da bi yakta bhai bitai but mind to to we the anu makli pot ma treatment will be makli pot ma na ko yoji NCDC etna National Commission on Disease Control etna amalai asigi se Manipur khakta the whole northeast machine ahan boy doine adu Manipur da khoi noi lampiro khoi sabi ge har yes we have earmarked the land lamche laire control jamda mai pam se airport ju kain lap to bain adu laire but lam se moi mami de ko to tong yes akoi to re akoi revenue dagi ngarang se moi thada re adu ko to mo hosi anytime moi la ne moi la mutun basit to bi se akoi na mang da I sample to bugi ni adu gi ni ha bugi Bombay da thari Kalta thari matam yam chang ba se I chang ro hoji hai se commission ni National Commission on Disease Control any type of disease matu control tong bagi National Commission bagi office ma mong ta na khoi Manipur leiba an haiba amase notice ki manung da sung leibung leitre makhil po da Manipur na han leiba amase Manipur na marigi dong pioneer oi bana ha se this is very good news yam na chab kan to makhil po ne disina ta bada to pot am ka lak pe ya madu it is somewhat complicated and it takes much longer time also
namdi CBRN and problem like CBRN say chemical, biological, radiological, and this nuclear reports. India government na akhui yamna athubani the most immediate and hari kai have jagedi akhui Manipur si adi poro togi hari can have jagedi mase just human logic nam live logic ni atopa togi hari jana Manipur to hai jaga dewe no Manipur se border area ni India ki first India attack togi shon la kandagi akhui attack togi have like Manipur is the first attacking zone oidoi ni ada sidi karam makli attack no mai na tabada akhogi laiba makalgi akhogi biological warfare the nuclear warfare matu lakba kanda and first line of defense Manipur oidoi ni madu gidamak tasu sanam lampi on hari bo so these are mase apabasu oi nungai tabasu oi but adurgi na matam kitang changba am khana da kalai makal pone na aina haijari but overall laina prajada asigi akhogi taking advantage of this particular episode aina mayam da aina haijani ngese akoina haita ai director sing ai commissioner amsma staff sing akoina hona jabasi de with certain vision maybe punchi kandia de the maybe se hakchang ngai tamdia de the maybe gi wellness se masi da khoi yeng de de na haibagi sida changjil ai makhli pot sing je masi sida aina haiji de khara se masi sina exhaustive body purely haven't so mari mold torgado ne but according to the time place situation mati matungina but matu lapaganda prajagi participation the prajagi awareness the prajagi blessing yaw jagadi when every scheme pesha phinam thadar bis mangor oi do bunina manipuri praja kutimba chingda leiba ai chenau sing the tampak leiba the urban leiba rural leiba kudimangna yaga de koi medical department support preview the high management tawnu hona baganda mong tana ko the suggestion afamakli suggestion pibiba mas mating pangbi to bio masung Manipur si koina department na initiative jaga tori photsi mai paktana Manipur le ko myam chung si masi tek ta kai na punchin nung sang na ati leiba ngamba shomamda koi thongni si yedana myam haga solution jam nungaji hojik honorable minister na ngasi gi thorum sida lengsim bibaga loinana maruoina Manipur gi tongan ba mafam singda haibadi district coding makta maruoina koi manung hanjan ba interior area singda singi manung hanjan ba mafam singda hojik Hakselgi, Quaidi Henna, Haraba, Laying Makalsi, Pin and Navagidamak, Tongan by schemes Mayam Suzik, Paikale, implement Tore, Aduga, I am but Tonanaba, Honori, I am Basurti, Maruina, Miam the Panganba, Hore having wapum si, Tambia do the Natana, was it Lakaduriba, Matam Karagi Manung the Shoe, Anova, Laying Makalsing, Maruina, Heli ambulance nursing Matamdana, Adan Manuhanjanba, Mapamda Laiba, Akwagi, Anabasing, Maruina, Akwagi, Sona, Nasonana. Koi hingiba duga dugi khudong chabadu leitriba mpham da su aduna afaba healthcare si pina nabagi service tawna nabagi madugi tanja si pina man prosakan kan honabiri haibna chingba ada people sing se ana yek yaudana tinjang kajang dana nungai na punsi nungsangna hi karamna hingan gadegi haibagi wakal si mang thamaga yam kanna masi honabiri haibasi hoji meng tabiri bureau singi maphamda thamjare yam phajana honorable minister na takpire adu lakchini bi wafam di bureau sin hoji thorumsi yengbiru matungdani hoji Honorable Minister Takpi Badugumna. Punumaksi Mai Pang Pangtok Honabada, Sarkar Kaktana, Masi Punumaksi Mai Pahan Bangamoy, and the Miamgi, a chow support ma, Matingama, Naklo, Sangi Habisini, Maramadu Ming Tabrisina, Nasimak Habisigi, Wasak Magalonina, Aikoi, Lenatinasian Daba, Apava Manipur, Atijang Kajang Daba, Apava Manipurama, Aduga Miam Sing said Mana, when in the Sikna, Nunga and Lejabian and Nabagi, Amata would wash Amakoy Sapinaraga, I could put in the inner sea, have a walk from sea. Tamjari, I walk from the Tabjabolina, being Tabido Puno, Arugona, Mukana.